Mına bizden Bazarborgon rayonuna çoğun meçit kuruluşunu başladı. Köpten beri kütken bizden niyetimiz orundalып, mına Padıvalı menen 3 etaş meçitти kuruluştu başladık. Mına hazır 2. aydın özü bütüp atat 2. ay. 3. aya qarap ketip atat. Bu 2. etajı, 3. etajga başladık. Meçitin kuruluşuna köp jardam bергenden, birinciden elge rahmat, akçası menen, meneti menen, kengeşi menen jardam berişti el. Aytып kete turgan bolsok, mına deputatlarыбыз Айбек депутатыбыз өткөндө meçitin baştalışından başlap эле baştalat degende эле келип бизге кандай иш болсо айтыңыз, техника, ошо коң, шагал бүт баардан жардам беребиз деп өзү келип балдарынан айтып рахмат ал кишиге. Өзү да өткөндө келип бар жогун көрүп, дагы неме кемчилик бар. Эгер неме болсо бир күнгө мен ушу Кудайыны кылып элди топтоп, элге ашарына мен тамак ашын берейин деди эле. Bu maçtga buyog'i Paxtavoddan, buyog'i Shamaldisay, Arslanbob, Burgundi, buyog'i Suzaq, shu butun atrofdan kelib shu yerda juma namozini o'qishib ketishardi. Ya'ni hattoki bir kun murda kelib shu yerda yotib, ertasi juma namozini o'qib keyin ketishardi. Shunday bir qadimiy masjidlardan edi. Shu masjidimizni hozirgi kunda janglanib o'tadi. Mana shu butun bunday qarapay elimiz kelib turib kuniga bir 50-60 tadan katta hashar kunlari mana bugungi kunda ko'rib turasizlar o'zinglar 100dan oshiq odam nima qilib kelyapti, xizmat qilib o'tadi. Kim qo'li bilan, kim puli bilan, kim boshqa tomon bilan yordam berib kelyapti. Mana bugungi kunda shu asharga Aybek ukamiz şu 100'den artık adamga bularga patasını alayın degan niyetde öz yigitleri bilan kelip durup şu yerda xizmat qilishib o'tadi. Айбек Алтынбековичтин берген салымдарын айта турган болсок, абдан көп. Бул эле мечитке эмес, район боюнча бардык мечиттерге жардам берип келет. Бүгүнкү күндө не только мечит, көчөдө мектептерге мебелдер жетишпесе өзүнүн чөнтөгүнө мебел алып бергенге чейин барып атат. Анан бузулуп калган эски мечиттердин, мектептердин зданиясын курганга пландарды киргизип атат. Бул жерге дагы где-то колунан келген жардамдын бардыгын берип, мына бүгүнкү күндө 200 адамдай Базаркон районунун центринен ашарга келген инсандардын продукты питаниясы менен камсыз болуп, өзүнүн жанынан кой союп берип, мына элдерден баталып отурат. Андан сырткары кече жакында мына Арсамап айыл өкмөтүндө табигый кырчык болуп, абдан каттуу бир 2 күн жамыр жаап, сел жүрдү. Сел жүргөндө ошолор 3-4 кожолук үйдү ичине суу кирип, жараксыз абалга барып койгон бирден бир Айбек Алтынбекович ушул жерде эле эртеси күнү эле жетип барып, бардык элдин обстановкасы менен таанышып, көңүлүн көтөрүп, 230 миңдей акча беришти ошол жерге дагы. Турбалыгыла, бетон алып, семент алып үйдү кургула, дагы да болсо колуман келген жардамдын бардыгын берем деп вадасын берип келип, Базаркоргондо дагы больница, инфекционный больницаны коронавирустарды каптап, неме кылып, каптап ушул жерде больница кылды. Бул жерге дагы 10 кислородный концентратор деген алып келип жакында тапшырды. Ошондой эле мына детский санаторияны обсервация кыла турган элек ал жерге дагы барып, ошол жердеги постелдерди көрүп, шарттарын көрүп, ал жерде дагы жаңылагыла деп туруп 50 миң сом чөнтөгүнөн акча бөлүп берди. Шундай кылып колунан келген жардамдын бардыгын аябай атат. Eski meclisleri canlanıp Allah kalasında ekaydın yüzü olup iş başlanğanlarına birinci etaj etkileşler bir koda bakın şu işlerin ilgili bir şeyde hizmet kılarken ustakelarımızga yerde daima duası menen patası menen koldan tutgan aksakallarımızga barın Allah'tara özü yakşılıklar atar. Amin. Qanday hizmet kılsa, bir iş kılsa hem candan verirse barın Allah Taala cennetten kasıl üyleri duruşta Allah'tara. Allah'ım
günüge mına bir tuğanlarımız evlerin altına ataydı, evler altına ataydı. Şu meçhitliğimizde yardım verip geri atacak Allah. Amin. Yüzü yarı olsun, imanı müstehkem olsun. Niyetini ak, dilini pak kıl.